در این درس انگلیسی من با شما ساختار going to رو می‌آموزم که این ساختار چی معنی دارد، با کدام زمان‌ها استفاده می‌شود، در چند جای استفاده می‌شود و از همه مهم با کدام فعل‌ها آن را استفاده بردن ممکن نیست. سلام زبان‌آموزان، من سعدی و این تکمه پخش ابونه شوی برای زبان‌آموز است که اگر شما این را پخش کنید you are going to get notifications from each new lessons that we make. در این درس انگلیسی من با شما اویدی ساختار going to گپ میزنم و آن را با شما می‌آموزم و اگر شما تا آخر درس تماشا کنید شما going to می‌فهمید که چیست، در کجا استفاده می‌شود، با کدام زمان‌ها استفاده می‌شود و از همه مهم با کدام فعل‌ها اکثریت خطا می‌کنند و آن را استفاده می‌برند. یعنی این فعل‌ها هستند فعل‌هایی که ما آنها را باید با going to یک جای استفاده نبریم. رفتیم. To be going to در زبان تاجیکی این نیت داشتن است. یعنی وقتی که شما یگان نیت دارید ما آن را در زبان انگلیسی با ساختار going to استفاده می‌بریم. یعنی وقتی که شما خواهید بگید که من یگان کار را اجرا کردنیم، در زبان انگلیسی ما میتونیم بگیم این را I'm going to do something. مثلا I'm going to teach you English right now. من این حال نیت دارم که با شما زبان انگلیسی آموزم. یکم چیزی که شما باید اویدی ساختار going to دانید این است که این ساختار با دو زمان استفاده می شود. یکم زمانی present simple و دوم زمانی past simple استفاده می شود. یعنی با دو زمان ما میتوانیم این جمله رو، این ساختار رو استفاده بریم. مثلا I'm going to wear my new shirt for the party. من نیت دارم که کرته نام خود را برای شب نشینی پوشم. یا اینکه در زمان گذشته در simple past I was going to call you but I forgot. من باید به تو زنگ میزدم، من نیت داشتم که به تو زنگ زدم اما فراموش کردم. این خیلی که دید دوستان اگر در زمان حاضره گپ زنیم فعل to be عوض می شود با am is are و اگر در زمان گذشته گپ زنیم آنها شکل was یا اینکه were رو میگیرند. در جمله های تصدیقی و انکاری چنین فرم استفاده میکنیم. یعنی یکم ما جانشین رو میمونیم، یعنی I, he, she, it یا اینکه you, we, they و بعد از آن فعل to be میآید، یعنی am is are یا اینکه was were اگر در زمان گذشته باشد و بعد از آن going to و آخران شما میتونید فعل را استفاده برید، یعنی همون عملی که شما باید آن را اجرا کنید. مثلا we are not going to talk about this. We are not going to talk about this. ما در این باره گپ زدنی نیستیم، یعنی ما در این باره گپ نمیزنیم. یعنی که مثال دیگر it's going to be all right son. It's going to be all right son. همه چیز نقص می شود، همه چیز خوب شده است، باید خوب شود. و در زمان گذشته I didn't know what they were going to do. I didn't know what they were going to do. من نمیدانستم که آنها چیکار کردنی بودند، آنها چی نیت داشتند، چی مقصد داشتند. و دوستان اگر شما سوال پرسیدنی باشید با ساختار going to شما از چنین فرم استفاده میبرید. یعنی یکم فعل to be رو از پیش میموند و بعدا subject میشود یعنی جانشین، بعد از آن سترکتورای going to و بعد از آن فعل یعنی آخران فعل میاد. مثلا what are you going to tell him? What are you going to tell him? What are you going to tell him? یکی مثال دیگه how are you going to tell your mom? How are you going to tell your mom? و دوستان اکنون وقتی که ما اویدی ترتیب دادن جمله های خبری انکاری و سوالی در با سترکتورای going to آموختیم با جاهای استفاده آن میگذاریم. یعنی ما آن را در کجا میتوانیم استفاده بریم. جاهای استفاده برای ساختار going to دو جا است، یعنی در دو حالت ما میتونیم آن را استفاده بریم. یکون ما آن را استفاده میبریم وقتی که ما اویدی نقشه ها و نیت های خود گپ میزنیم. یعنی وقتی که ما میخوایم یگان کار را انجام دهیم و این نیت خود را به دیگران میگوییم ما حتما از ساختار going to استفاده میبریم. مثلا she's going to be a singer when she grows up. She is going to be a singer when she grows up. وقتی که وای کلان میشود و نیت دارد که سراینده شود. و دوم جای استفاده این حالت است که شما انیق میدونید که یگان کار رخ میدهد، یعنی چیزی رخ میدهد که عمل اجرا میشود. یعنی شما باور دارید و از تجربه خود میدونید که این حالت شدنی است. شما باوری دارید در این حالت شما میتونید ساختار going to رو استفاده برید. مثلا look it's going to rain. نگاه کنید حاضر باران میبارد، یعنی it's going to rain حاضر باران میبارد. یعنی وقتی که شما میبینید که ابرهای سیاه جمع شدن
чашму хак ҳаст ва аз таҷрибаи худ аллакай маълум аст ки ҳозир борон меборад ва дар ин ҳолат шумо метавонед гӯед ки it's going to rain, яъне ҳозир борон меборад. ё ин ки мисоли дигар, ман фарз кардем дар донишгоҳ мехонам ва роҳи ман аз хона то донишгоҳ ним соат раҳ аст ва ман дарсҳо дар соати 8 сар мешаванд ва ман худам дар соати 7:30 аз хоб хестам. Дар ин ҳолат ман метавонам гӯям ки I'm going to be late, зеро оне ки ман то мехезам, наҳорӣ мекунам, либосҳоя мепӯшам ва ин ки ягон мошин мегирам, як такси мегирам, ман ҳатман дер мекунам. Дар ин ҳолат шумо метавонед гӯед ки I'm going to be late, яъне ман дер мекунам. Ин дуюм вариант, дуюм ҷои истифода ин аст ки шумо аллакай аниқ медонед ки чӣ чизе дар ояндаи наздик рух медиҳад. Як маълумоти хурди дигар он аст ки дӯстон дар англисии амрикоӣ going to ро бисёртар маҷаҳ карда онро гана мегӯянд, яъне шакли кӯтоҳи онро гана мегӯянд. Масалан, it's gonna hurt a little bit, mate. Yeah, it's gonna hurt a little bit, mate. What I'm gonna tell Lebowski. What am I gonna tell Lebowski? дар қисми сеюми дарси англисии имрӯза мо оиди феълҳои гап мезанем ки онҳоро бо going to истифода бурдан мумкин нест, яъне агар онҳоро мо истифода барем ин тамоман хато мешавад. ду калимае ҳаст, ду феъле ҳаст дар забони англисӣ ки онҳоро бо сохтори going to якҷоя истифода бурдан тамоман мумкин нест ва яке аз онҳо ин калимаи go аст. яъне мо наметавонем гӯем ки I am going to go, мо наметавонем гуфта ки I am going to go, ман ният дорам ки равам, ва ба ҷои он мо истифода мебарем аз шакли continuous. ин ҷумла яъне калимаи go ро дар шакли continuous истифода мебарем. I am going to Tokyo, I am going to Tokyo, яъне дар ин ҷо go танҳо намеояд, балки going мегӯем, онҳоро дар варианти continuous, present continuous истифода мебарем. ва дуюм калимае ки мо онро тамоман мумкин нест дар як ҷойгӣ истифода бурдан ин come аст. яъне мо наметавонем гуфта ки Firdaus and Salima are going to come to visit us. мо дар ин ҷо истифода мебарем Firdaus and Salima are coming to visit us, are coming to visit us. Coming ин дар ҳолати continuous аст, давомнокист. ин буд дӯстон дарси англисии оиди сохтори to be, going to. мо бо шумо аз ин дарси англисӣ фаҳмидем ки going to чӣ маъно дорад, чанд ҷои истифодаи онро фаҳмидем ва дар кадом замонҳо истифода мешавад ва бо кадом феълҳо онро истифода бурдан мумкин нест. акнун барои хуб дарк кардани ин структура ҷумлаҳои дар экран бударо дар комментария давом диҳед ва ба канали мо обуна шавед, фаромӯш накунед. То дарсҳои дигар дӯстон, бай.